بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدروس النحوية كتابي برينش بölük 14. سبق إعراب الأمثلة الخمسة 5 misaldan إعرابı taqta aytganda 5 etiştin özgörüsü turasında. والمضارع إذا اتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة يرفع بثبوت النون نيابة عن الضمة وينصب ويلزم بحذفها نيابة عن الفتحة والسكون. Demek mudari etişi, eğer al mudari etişine ekilikten alifi cavuşup gelse, vav cemaatince köptüktürden vav taması cavuşup gelse, ya muhatabatince ikinci caktın ayal teginin cekelek türünün ya taması cavuşup gelse, yurfa bi thubutin nun. Demek bu uçurda nundun bekem turuş menen raf okulatken niyabaten hani dammadan orun basar bolup. Dammadan orun basar bolup nundun turuş menen raf okulatken biz raf okulu da düşünetkenmiz. Ve yunsabu yudzamu bi hadfiha niyabaten anil fathati ve sukun. Alem oşolla nundardı ketürü menen biz nasb cana cazm okutkenmiz. Bu uçurda al fatha cana sukundan orun basar bolup. İdah açıklama. إذا أسند المضارع إلى ألف اثنين eğer de mudari etişi ekilikten alifine tayanılsa mesela raculani yaktubani iki kişi cazb catat degen siyaqtu ve entuma taktubani sizler ekonar cazb catasınar degen siyaqtu avli vavul cemaati c köptüktürden vav tamasına cavuşup gelse tayanıp gelse mesela ricalu yaktubuna kişiler cazb catşar ve entum taktubuna sizler cazb catasınar degen siyaqtu avliya el muhataba c muhatabanın iyasına ikinci caktın ayal teginin cekeligi misal şu muhatabanın iyasına tayanıp keletiren bolsa misal anti taktubina sen cazb catasın dep ayalga kayılsak kana rafu bi thubutin nun kama ra'ayta demek jogorlardan bardığı 5 havalda ten nundun turuşu menen raf okulatken hazır biz baykaganday. Ve nasbuhu ve cezmuhu bi hadfa demek buna şol 5 önün nasb cana cazm okulusu buna şol nun dordu nun tamaların hazf kulu menen bolatken misalı lan yaktuba ve lan taktuba ve lan yaktubu ve lan taktubu ve lan taktubi nasb oldu. Alem caza abalına gelsek ve lam yaktuba ve lam taktuba ve lam yaktubu ve lam taktubu ve lam taktubi. وتسمى هذه الأفعال وأمثالها بالأمثلة الخمسة من أشول فيلدر جاء أشول سياقته أشغل فيلدر başka فيلدر 5 misal da vatalat تقدر 5 fiil وثبوت النون وحذف من العلامات الفرعية جورق misallarda keltirilgende nun tamaların bekem turusu C oşol nundardı cazm cana nasabalında nundarın düşüp kalısı bulardan bardığı alamat far'iyye bu takça alamatlardan dep eseptilet.